abantu kubaharwa kwetwaza je byagambwe rizoba hambugazo busaba dikoni bwacyo izoba Church of Uganda mu district ya Bushenyi ahakwakira Reverend Kenneth Atkwase nkacureti wo mwanya ogo wabanza no kubateza rero nabwanyuma Kasima Ruhanga ahabwe byamuramize munekaye wata obro muchitara waza kukora muno kora gabitakuri nokora muchi kushana oya gitiyemu nuwe omukazi ko kumutweka usha na kuzarira bugeraje usha utokanzarira usha ni wawutire usha nobwo kandi tumusimira ahagwe kituri kandi tumusimana n'ahagwe kitari babasa kumusima abo bakwira abana abo akurinzire wakumuri no mwisyo ukana bwo garko musime ahagwe cyotari mushobora abantu bari mu kasasiro no bariya ubundi byo kuyatateka tekirwe kugira ngo abantu baruhanga oguyaba Nasima Ruhanga kandi arkwakirwa mu kanisa ya Kizobo mbutongole yashabira abakristayo kwendeza nebirungi Nimbayereza mbese y'ukugira ngo bazumuye Yesu Ruhanga ababimeye tugambara ngo mbanze musharuka amabaranga no kukirura kwe rero ibindi byona byakweyongeraho Reverend Kenneth Atkwase Yasima Ruhanga abo kwakirwa mu kanisa mu butongole nkabiburo kwegamba musimera mukama akwemba bazenezero nevero simaranga bw'amagara simaranga gukereza abana namwe n'abana basubira kuroga batibina busande simaranga kiramaka rero mugandi makuru ku rugashema abikiriza bashabwo kongera kuhimbisa mukama ahabwo kuba naho bari nowe ebyagambwa kanisa ya St Mark Rukondo mu Kitagata Shema ayo mukoro gwaba no kusima kwa kwaya the primary purpose ya gutsa ukisho ngara bakati mu ngaro bakagera cyo bakashimira bakagera the primary purpose of choir is to glorify God. Hallelujah. Is to glorify God. Beloved, no kisa hangachi ejinisa kwaya ya St Mark Rukondo Kitagata Shema ekakoma mukago na kwaya ya Urban Archdiaconry eyishakane ya St Emmanuel busibo Church of Uganda obwe bine byenderwa byo kwetungura no kuhimbisa mukama mwendo mukuburenjiri katandukana karunore ngo no kuburenjiri ngo bakwine vibe ya kweshonga kandi kweshonga n'itine bitone by'utu byo kweshonga hati mwene nene uko kureba no bataye kuzahera abunchirigira kugira ngo financial support yo mwino kumwemerire mwakiriye kimwategateka kugira ngo mwina kutera mwatayira abashikiriza banja bakwaya ukimanye mbiwo yiwanga kwirira kare ari kweshongora marakana wayeshongora rimwe mutayi wawe yateshongwire rindi bavuga keshongora rindi ekeshongora kikaza mu maraka bona ngo kimanye mwongere mu vibe ipokorera mu bahati vibe mutakari chize kanisa yitu kuje gukora kurura mu yarakinga omu praise and worship. Praise and worship is the main part of the service. abebembezi bakwaya yabusibo hamwe n'eyishaka Urban Basima Ruhanga ahabwo mukago gubari hagati gashakwa Michael Atwakire na Abraham Muganzi